Sam pisac je dosta kontradiktoran. Paušalno nabraja likove. Mi neki smo označeni kao neprijatelji, ali eto, nije naš plaćenik, nego i on autentični borac protiv Terzića i pravo gazde koji je postavio njih u klubu. Znači, mi smo označeni od njega kao neprijatelji da bi se on dodvorio delovima navijača i slično, a mi neki smo Dejan Anđus, koji je gledao Zvezda Banjik kad se on nije rodio i koji do 90. minuta strepeo da Werner Lička, levo krilo Banjika, ne da gol Zvezdi, u utakmici da je Pižon jedini put u životu dao gol glavom, pred 100.000 ljudi. Pa je neprijatelj Dule Vujošević, koji se bavi čovjek košarkom, kakve veze ima s fudbalskim klubom? On nema veze sa fudbalskim klubom Zvezda. Dragan Đurić, može bude neprijatelj samo kao predsjednik Partizana i ne mogu setiti. I četvrtog neprijatelja ne mogu da se Tole Karadžić. Bez koga Zvezda prošle godine nikad ne bi bila prvak, a to taj smrdljivko mali na levom beku veoma dobro zna. Ako je reč o Nikoli Džoni Mijailoviću. Taj mali smrdljivko zna da je prošle godine bio prvak zahvaljujući Tomislavu Karadžiću, a ne svojim fudbalskim sposobnostima. Taj smrdljivko i bezveznjak Džoni Mijailović. Evo ja mu sada kažem u kameru, ako je on pisac da je smrdljivko i bezveznjak i treba da se pokloni kad vidi Toleta Karadžića i da mu se zahvali što ima jednu šampionsku titulu upisanu u svoju biografiju bezveznu. Taj Che Guevara iz današnjeg Blica.